هێزن سووریای دموکراتیک هەسەدێ ئۆپراسیۆنە بروسکە جەزیرێ دیژی شانەیەن داعشێ لە ناوچەیەن جودا لە جەزیرە ڕۆژئاوای کوردستانی دوودومینن لە ناوچەیەن هۆل تلحەمیز تلبراک مەرگەدە و گوندێن ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای باژاری حەسەکێ هەسەدێ بدەهان ئەندامێن شانەیەن بەشارتی یەن داعشێ گرتنە جالیە خۆبە سەرۆک هۆزێن عەرەب لە ناوچەیە دەربارێ پێک ئانی ناوێ ئۆپراسیۆنێ پشتیوانیە خوا بۆ هێزن سووریا دموکراتیک هەسەدێ ئانین زمان بالنسبة للحملة اللي درباره اپراسیونا کو هێزن سووریaya دموکراتیک و ئاسایشا ناوخوا dikin ev yek pêk hat piştî ku bordûmana Tirkiye li ser navçeyên me çêbibû ku jêrxan û gundewarên me wêran kirin. Pişt re civîna sê alî di navbera Rûsya, Sûriye û Tirkiye de pêk hat. Di encam de şaneyên veşartiyên Daişê lê navçeyên me tevgeriyan ku me berê ji Daişê ew rizgar kiribûn. Lê şaneyên razayî mabûn. Lewra serokhoz û maqûl piştevaniya Hesedê û asayişê di operasyona paqijkirina navçeyên me ji şaneyên Daişê de dikin. Li gor daxuyaniyên navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê wan hetaniha li wan navçeyên Cezîra Rojavayê Kurdistanê nêzîka 105 endamên şaneyên veşartî yên Daişê girtine. Got dixwastin dijî Hesedê û asayişa rêveberiya Xweser êrişên terorîstî pêk bînin. احنا طبعا وجهاء المنطقه ام معقول نافچه و خلکی نافچه به تمامی لگل و اپراسیونین بو پاقشکرنا نافچه جشانه داعش و کسین گریدای ترکیه جبر و نافچه دنا برا 2014 و 2015 د جبر داعش درد و ايش دیت بون بشتر آرامی لچه بو لی پشتی ایروش و بردمان ترکیه لسر نافچه شانه و شرطین داعش لی تفگریان به تایبتی نافچه هولی کنها کامپک کسوکارن داعش لی هيا ام دبینن اف کامپ بمبه که دمکیه ده بتاقه جبر ترکیه اف کام بردمان کرده بو ام داخواد جه همو خلک نافچه دکن پشتوانی هیزین سوریه یا دموکراتیک بکن لگور بر پرسین رهبری خسر و حسده پشتی پرسا جهو نزیک بونا هر دو حکومتین ترکیه و سوریه کت روجوه لبو تفگرا شانین و شارتی ین داعشی لنافچین جزیره روجوای کردستانی و بتایبتی لگوندوارین در دورا باجارین قامشتو و حسکه زیده بون و یکی جی ترسو مترسی لبا خلک نافچه چکر لورا هزن تایبت این دیجی تروره سر به هزن سوریه دموکراتیک حسده و به پشتوانی هزن هپیمانی ناف دولتی روژا 29 کانونا 2022 دیجی شانین داعشی اپراسیون بروسکا جزیره دان دست بکرن لولو خان روداو